Bomkhaya niyaphila? Salibonani, nami ngiyaphila nje. Kuyatshisa eDubai. Kuyatshisa. 47 degrees. Okay bomkhaya, the reason why ngiyenze le video, ama-comment asuke aba maningi nama-inbox, ngahluleka ukuwaphendula laphaya, and wonke abebuza similar question about Dubai, ama-visa, ngithi kubuya kanjani, yabo. So ngathanda ukuthi ngiyenze ividiyo ngoba ngeke ngikwazi ukuwaphendula wonke nama-inbox abe semaningi kakhulu. Alright bomkhaya, okokuqala ukuya eDubai akusuka, ngicabanga ukuthi yiyo i-country le, kuma-countries lawo kuthiwa angama-greenhouse pastures, yiyo e-easy ukuyenza ama-visa ngoba i-visit visa e-Dubai uyakhona ukuthi ngihamba ngayo mawufika eDubai la udinge umsebenzi usebenzisa i-visit visa ukusuyithola, then bese bekwenzela i-visa yomsebenzi. Kwamanye ama-countries ungahamba uyi-visit, abakuvumeli ukuthi udinge umsebenzi, bafuna ukuthi ubuye unomsebenzi. Okay, buka nje ama-visa e-Dubai ngoba abantu abaningi vele bangena eze-visit visa. Kukalutshwane ukuba ne-business visa or i-investor visa, la ayadura, or eyinye i-employment, ukuthi uvele ungene uqhatshiwe. Bambalwa abaqhatshwa besekhaya or la eDubai. So embuzweni abaningi yile i-visa enifanelayo eyi-visit visa. Everyone uyongena kwi-visit visa. Kune-visit visa ye-1 month, kube ne-2 months, kube ne-3 months. So unga-apply yona ungene as a visit eDubai, and then mawufika sewudinga umsebenzi in those sithi 2 months, in those 2 months ungawuswela, kuyakhosta ukuthi uyi-renew again add another 2 months. So uku-apply kwe-visa akula need yokuthi uye e-Dubai embassy, vele ayenzwa vele embassy, uyi-apply through i-agent, yabo. Approximately ithatha 2 days to 5 days ukuphuma. Makuyikuthi uyakuyenza i-agent, kuyabe kune-extra fee ozoyibhadala, iyabe ithatha 24 hours to 48 hours. Yeah. So ama-requirements ayo i-visit visa, i-passport, i-picture ye-passport yakho, ngoba uyasendela i-agent i-picture ye-passport yakho, the picture white background pictures, passport size, and then the proof of accommodation daw yakho or i-hotel, yeah, something like that. So according kuma-visa requirements, ngicabanga ukuthi yikho okuyabe kuphelele. And then umsebenzi, unosisa bengibuza ngomsebenzi we-caregiver. Umsebenzi we-caregiver angazi mhlawumbe ukhona, but angiboni ukuthi la eDubai umsebenzi we-caregiver ukhona, ngoba i-population yabantu abala eDubai 80% ngama-foreigners, only 20% ongama-local, okuyiba abala bayi-20%. The rest 80% ngabantu nje ababuya ngaphandle. It's good ngoba lana akekho ozothi ngwaphandle, everyone oyabe la usebenzisa i-one resident visa, yabo. Ukuchasana ngale.
kuyashisa la, kumele uhambe ulendwangu, la kuyashisa kadala. Yeah, so yeah, emsebenzini kunjalo, angeke uthi imisebenzi iyatholakala kumbe ayitholakali. Yonke indawo nje iyafana, umsebenzi ukhona, umsebenzi awukho, ngoba kunababuyayo, kunabangenayo, kunaba-retire-yayo, kunabazoqala phansi, kunabavula ama-industry amatsha, kunabavula ama-shop amatsha, kunabavala ama-shop. So kuyabe kusiya ngawe isikhathi oyabe ufike ngaso wathola i-gap, plus makuyikuthi khona iyazana nabantu abaningi, bakhona baku-refer. Kodwa nami nje mangingawuzwa kanti ngiyaqala ngifake mhlawumbe usisi wami, ngifake umnawami, and then wena sesiba yi-last option. Banjalo nje abanye abantu. Ngiyazitshololo nje komkhaya, kodwa-ke hhayi kunjalo, komkhaya kuyashisa la kuyashisa.